Acara ini disponsori oleh pemirsa ring segerening usaha ngeraksa sero rabies sayan kapincapang ring Pemkot Denpasar. Roh mangkin krama sane nuanang ubuhan, manggane nyokong ya dan proaktif petprade kepanggihin gejala rabies ring ubuh-ubuhannya nih. Selanjutnya nih Presiden laporan ke Dinas Pertanian mangda sida digelis oleh penampen. Kadis Pertanian Denpasar Anagung Bayu Bramasta Mausang ringgalah ungkuran paketan dani manggih siki asu sani kejantenang positif rabies ring kota Denpasar. Napi sani kepanggih inucap anutin saking laporan krama sani nuenang asu majeng Dinas Pertanian. Raris paketan dani digelis nedunang petugas untuk melaksanakan panureksan. Selanjutnya nih asu inucap katureksain ring lab. Hasilnya nih asu sani kapolihang saking Dura Denpasar kejantenang rabies. Raris kelaksanaan tracing ring kuentenan asu ring widangan irike rumasuk memargiang sterilisasi miwa vaksinasi. Gatra beciknya nih asu inucap durung polih kalumbar ring sajoning nambahin pikobet sekali punike Bayu Bramasta taler ngaptiang majeng krama sani medue asu wiadin meong mangdane mepari laksana responsif. Petprade kepanggih asu wiadin meong sani hinayang gejala rabies mangda digelis melaporang majeng Dinas Pertanian. Punika taler yening makta asu wiadin meong saking Duro Denpasar mangda sampun poli vaksinasi. Yening durung manggih vaksin mangda digelis muningayang ring Dinas Pertanian untuk ngolihang vaksin rabies gratis. Asa punika taler vaksinasi ring asu sayan raja kemargiang. Rau mangkin kuentenan asu ring Denpasar kauningin langkungan ulung dasa talian ukud. Sepatutnya nih ring awarse pemargin vaksin rabies sida memargi 17% saking populasi. Nanging santukan kapiambeng anggaran warsane mangkin lantas sidang laksanayang vaksinasi wau selai persen saking populasi utawi mekatah 3 likur tali dosis. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.